Kata ima košuli 300, sekoja bela, sekoja čista, site košuli sama gišije, sledi jedna. Kiko? Ajde kažemo tamo. Kiko? Pole? Ajde. A1. Pole A1 slatka. Što misliš, što je? Jagoda. Što mislite, pogodi li Kiko? Da. Pogodi. Vidite da ih zaletili ovdje. Točno, jagoda. Da vidite što se kriješe u poleto A2. Mirizljivo. Ivo poleto A3 crveno. Točno. Jagoda. Koji će produžiti? Sandra? B1. Zout. Limon. Nije vednoški otkrivan, ja, bravo. I konačno rečenje asocijacijata koje može da govori. Marko, ajde Marko. Zelencu. Točno. Zelencu. Oni bi gledali malo. Dobro, ako bi gledale, zato otkriva. Ovo je sad čega će napravime ravnotivnica, znači da većinata će biti gorpački, a nije će vidjeti degustatori. Će pravite strokovi od ovoši i zelencu, no gdje nema da znajete. Od što se, kuput po Zdravcu, jadete ovošje za uvazku. Možda predstavite zelo. Na primjer, trolodnik moramo zelo. Vede istano to. Pite oskromila za imuniteti sila. Jadi mnogo ovoš. Izgledam ću zdrav. Za da vidim tekove štetali prav. Bravo. Samo zastani na svoje mjesto. Ajde. Vidite da li će govori? Ne komentiraš, samo stavi na. Što je, zašto prečvaš? Sedi Marko. Ajde Kiko. Ajde Kiko. Ajde probaj. Ajde, ne komentiraj. Ajde Rafael. To je zrela, portokalova i zrela. Bravo. Bravo. Jadi kivi i imaš vitamini. Jabolko to je? Jabolkota je kusno. Dobro. Jadi ananas zrel za da budeš zdrav kako drem. Bravo. Jadi ono što je zdravo za da budeš šubavo i pravo. Možda ti ima hranljivost dobro za dete da zna. Super. A Elena za što je Elvina? Elvina? Točno, trepa. Elvina. Robert? Ananas? Ananas. Bojan? Bravo, Segdela. Rafael? Rafael. Jabolka. Bravo, vidite. I gleda se treba se izotkrijeti. Krasavica. Za skrijeni treba se da biti. Anastasia? Vidimo? Da. Greška.